iteka umunezero no gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya turagarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabahaye kaze mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomini agiye atandukanye, abatwumviriza muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye Makamba, abatwumviriza muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, ibihugu vy'ibibanyi. Turabaye kaze muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka subire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umuntu musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona hari akazogera nonyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. N'amakuru avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Murazi neza ko ari amakuru aba yatojwe n'abagwi bamenyesha amakuru b'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi ko hari abamenyesha amakuru bacu tuba dufise bakorera amatohoza mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abandi bakorera amatohoza mu bene igihugu vyose. Amakuru n'ayandi mwa mwaragiye munyegezwa turayegeranya tukayabashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero reka ingingo nkuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ubuvugishwa burateye ubwoba. Isidore Mbayahaga n'undi mu pastor yakomeye cyane birashobora kuba bibi cyane, icuka ca kudeta n'ibindi mu buvugishwa bwibonekeje mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose reka turagaruka tubibashikiriza andi makuru avuga kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'intwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye, ibihangange General Prime Niyongabo, General Arengiyome Bunyoni uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi, amagara yiwe n'ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Vyose turabigaruka ko tworonse amakuru akomeye cyane avuga kubijanye n'ivyo vyose biriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye n'ici yoba yashikirije abene igihugu vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Ubuhanuzi bwibonekeje kuri rigenekerezo burateye ubwoba, abanyagihugu bamwe batanguye gukwira imishwaro, ariko nanone bamwe bagatangura bavuga ko ibi vyose bizoba mu gihugu c'u Burundi ariko abanyagihugu ataburyo bafise bo kubivamwo. Intwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye nici igiye kuyibako. Ni ibihe bikorwa bigiye gutandukana mu gihugu c'u Burundi? Mwarumvirije ko ibijanye n'ibitoro, ibijanye n'ibifungurwa, ibijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ibijanye no kuba hari abavyeyi bibonekeza ku mabarabara bariko baradandaza ibintu, ama igipolisi kigaca kirabanyaga ivyo bariko baradandaza kikabirungika wafungiye mu ibohero rya Gitega na Mpimba no mu yandi mabohero atandukanye y'igihugu. Ariko nanone bikavugwa ko ivyo bipfungurwa biba vyanyazwe, abavyeyi bigorewe, vyose bihabwa abapfunzwe muri iryo bohero ariko batari mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Bikavugwa ko abavuga rumwe na CNL bose bataronka akaryo ko gufata kuri ivyo bipfungurwa biba vyanyazwe, abavyeyi bigorewe badandariza ku mabarabara atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero ubuvugishwa buravuga ko igihugu c'u Burundi coba kigiye gusambuka kudeta mwumvirije mu misi iheze, mu gihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye yarahejeje indwi zibiri mu makungu vyose
umupastori akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi araza kubigaruka ko n'ibindi aribuze kugaruka ko turaza kubashikiriza n'ijambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro majoro Evariste Ndayishimiye afashe kandi yavuze yashikirije agaragaza umubabaro ukomeye cyane vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Wowe ukurikiye Burundi News TV reka ndagukengurukire cyane kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba muri munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona hari akazugerero nyine upyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku vya misi yose. Aba bahanuzi baba bari butabwe mu mvuto canke birameze bite wumvirize akaniko karyo ko kumviriza amakuru ubuhanuzi ubuvugishwa buba bwatanguye mu gihugu cy'u Burundi bwibonekeza ko muri iyi minsi ho bagiye kuba ikintu kibi cyane mu gihugu cy'u Burundi vyose turabigaruka ko mu nyuma ndaza kugaruka mbashikiriza aya makuru nandi majambo akomeye cyane n'amajambo y'agacamutwe yashikirijwe na Reveriyano Ndikuri vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro majoro Evariste Ndayishimiye nawe turaza kumugaruka ko umviriza aya majwi nanone umvirize ubu buhanuzi bwashikirijwe n'abapastori b'ibihanganyiga mu gihugu cacu cy'u Burundi nimuyumvirize turaza kugaruka tubashitsa ko aya makuru nari twabateguriye mu kanya nyuma y'ubu buvugishwa. Reka mbabwire umuhanga wo guhunga Imana yahungira muri yo kuko nta handi hantu hazaboneka ubuhungiro nta na hamwe niko Imana yambwiye ntuzabona aho uhungira ntuzabona aho wihisha wewe niba bikunaniye kwihisha mu Mana. Uwiteka yantumye kubabwira ngo mwabwiwe kenshi mwanga kumva ngo ariko igihe Imana yabahaye cyo kugira ngo mwigenzure kirarangiye. Rero Imana yambwiye ngo igiye gukora ikintu gisha ku Burundi. Imana igiye kwisubiza agaciro kayo kuko abantu bayitesheje agaciro, abantu barayisuzuguye ntibemera ko ariyo yavuze, abamwe n'abandi bagenda bavuga ko nta Mana yadutumye mbega ari twebwe twivugisha. Ariko uyu munsi nje kuvuga ngo mugiye kubona ibyo twagiye duhanura ku gihugu cy'u Burundi. Nakunze kugenda mvuga igihe kirekire mvuga ngo hari ingabo Uwiteka yohereje mu gihugu cy'u Burundi zija guhora amaraso y'inzira karengana, kuko Imana yakomeze kuvuga ngo nimureke yemwe bantu nimureke ibi bicumuro, nimureke kwica, nimureke gusahura, nimureke kwiba, nimureke kurenganya abantu. Amaraso yakomeje gutaka imbere y'Uwiteka Imana. Ndavuga amaraso y'inzira karengana yagiye ameneka mu gihugu cy'u Burundi, abantu bicwa barengana. Imana rero yarakomeje gutanga ubuhanuzi bwo kuburira abakora ibisa na bene ibyo, baranga kumva ntibanabyemera. Ni Imana ishoboye byose, ariko icyayinaniye ni ikintu kimwe cyonyine, ntabwo kirenze ikintu kimwe. Ikintu cyananiye Imana ni ikintu cyitwa kubesha. Imana itubabarire cyane, Imana idufashe. Abantu batumviye iby'Imana yavuze bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ni ku mugoroba harageze, ni ku kanyuma, ni ku munota wa nyuma, birabaye nta rindi subiramo. Ikosa si ugukora ikosa, ahubwo ikosa no kurikomeza cyangwa se kurisubiramo. Gutenda kosa siyo kosa, gutenda kosa siyo kosa, kosa ni kurudia kosa. Izi ngabo twakomeje kuvuga, izi ngabo Uwiteka yakomeje gutangaza, amaso yanyu arabibonye. Kandi wewe wanze kumva, wowe wapinze, wewe watukanye ugatuka intumwa n'abahanuzi, kuko twakubwiye iby'Imana yadutumye kuvuga ukagerekaho kudutuka no kudusuzugura. Ntabwo Imana izakwihanganira. Imana ikoherereje ingabo zo kugushyira mu gihano, kandi izi ngabo ntizizakubabarira, kuko Imana yarambwiye ngo nirubura kigongwe, ndetse n'abandi barabihamya. Ntabwo ari nje ngenyene, abahanuzi Imana yatumye ni benshi, kuko Imana ntivuga rimwe. Kandi kugira ngo yemeze abantu, iyo itumwe ntibamwemere, iratuma n'uwundi, ikongera igatuma n'undi, ikongera igatuma n'undi. Turenze umwe, turenze babiri, turenze 10. Impemburo TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi.
aha reka nongere mbasuzire mbaha ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uribuze kukubera mwiza, niba ari nimugoroba kandi nizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impemburo TV, ni igihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi. Njyewe nitwa Vitali. Uyu munsi rero turi kumwe na Pastor Abel Buhungu. Abantu benshi mwagiye mumenyera mu buhanuzi, cyane cyane mu buhanuzi bw'i Burundi, ariko uyu munsi n'ubundi turi kumwe kuko afite message, afite icyo Imana yamubwiye agiye kugeza ku bantu badukurikiye aka kanya. Reka tubaze tumusuze. Pastor, muraho neza? Muraho neza munyamakuru Vitali. Amakuru kimumeze mute? Amakuru ni meza, turashima Uwiteka. Twishimiye kongera kubana namwe. Imana ibahereze umugisha, nanjye ndabishimiye. Imana ishimwe cyane. Amakuru kimwe mumeze mute? Amakuru tumaranye iminsi tumeze neza, turashima Imana. Amakuru ni meza, Imana ikomeje gukorana natwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Yes, hanyuma reka dutangire dusenga Imana mbere yuko twibwira unakomeza na message n'ikimana yakubwiye, hanyuma banze dusengera Imana. Mana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, urera kandi urakiranuka muri byose, uragahora ku ngoma iteka ryose. Tuje kuvuga ijambo ryawe nk'abantu, ariko turashaka ngo dushigikire, udufashe nk'ukuri Imana. Nitugaragare turi twenyene, ariko bane natwe muri kino kiganiro, kandi ubu buhamya ngiye gutanga mu izina rya Yesu bwubake kandi bufashe umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro. Urakoze rero, uri Imana ikomeye cyane, ushoboye byose ntushoboye kimwe. Uri data, ntabwo uri data wacu, ushobora byose kandi ukinzira aho zidacika, ushobora ibidashoboka, utembesha amazi mu butayu, ugatembesha imigezi mu kidaturwa kugira ngo wuhire ubwoko bwawe. Uri Uwera wa Isiraheli, uri Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri umunago wo ku gishitsi ca Dawidi. Haleluya! Uri Alufa na Omega, uri itangiriro n'iherezo, kandi uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma, ntawe kubanjirije nta n'uzaguherukira. Reka umuntu wese udukurikiye afashwe n'ijambo ryawe ry'ubuhanuzi lay before dry. Reka utugirire neza, ubane natwe, utubere Imana, tukubera abana, ntabari twebwe. Izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma Pastor, tuguhaye kare. Murakoze kwikaze muduhaye ku Mpemburo TV. Dushuhuje abadukurikiye bose, abari mu Rwanda, abari i Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, abari muri Kenya cyangwa se mu Bugande, mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tuje kugira ngo tuvuge ubuhanuzi kubyo Imana yambwiye. Imana ishimwe cyane. Rero murazi ko twagiye dutanga akenshi ubuhanuzi kubyerekeranye n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma kenshi twagiye tubwira abantu barapinga, abandi ntibemera, ndetse abandi bakanasuzugura. Hari n'abadututse, hari n'abatubwiye amagambo agiye atandukanye, ariko ku by'ukuri ijambo riravuga ngo ijambo riratubwira, iyo ugiye muri Yesaya ibice 55 ugahera ku murongo w'10, haravuga ngo nk'uko imvura na shereki bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka ntibisubireyo, ngo bigatosha n'ingundu bigaha umubibyi imbuto, ngo nushaka kurya bikamuha umutsima, ngo niko ijambo ry'Imana rizamera, ngo ntirizagaruka ubusa ridashohoje icyo data yaritumye. Rero byanze bikunze icyo Imana yavuze nikizagenda ubusa, uko biri kose byanze bikunze bizasohora, kuko Uwiteka Imana ntavugira ubusa, kandi nta nduri ivugira ubusa ku musozi, ndetse intare ntiyivugira ubusa mu ishamba nta kintu ibonye. Hanyuma rero Uwiteka yantumye kubabwira ngo mwabwiwe kenshi mwanga kumva, ngo ariko igihe Imana yabahaye cyo kugira ngo mwigenzure kirarangiye. Uwiteka rero aje gushira mu bikorwa ibyo yavuganye namwe, kuko impamvu Imana itanga imbuzi ni ukugira ngo abantu bihane, bagire ibyo bareka cyangwa se bahindukire, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo umuntu niyahindukira akava mu biterasoni cyangwa se mu byo Imana yanga, ngo Imana izigarura imukize, ndetse imukizanye n'igihugu. Imana ihabwe icubahiro. Rero Imana yambwiye ngo igiye gukora ikintu gisha ku Burundi. Imana igiye kwisubiza agaciro kayo, kuko abantu bayitesheje agaciro, abantu barayisuzuguye, ntibemera ko ariyo yavuze. Abamwe n'abandi bagenda bavuga ko nta Mana yadutumye, mbega ari twebwe twivugisha. Ariko uyu munsi nje kuvuga ngo mugiye kubona ibyo twagiye duhanura ku gihugu cy'u Burundi.
reka dusome kuri iri jambo Imana yampaye harashize iminsi ubuhanuzi mbuhawe, hanyuma rero ntabwo duhita twihuta kuza kubivuga, ariko turagenzura kandi tukanasenga kugira ngo nanone tubashe kuza kubivuga. Imana yarampaye aya magambo aboneka muri Yesaya ibice 21. Turahera ku murongo wa mbere, turasoma imirongo myinshi turageza ku murongo w'12. muri ihangana ya magambo tuyasome yose nk'uko Imana yayampaye. Umutwe w'aya magambo cyangwa se indanzi y'amagambo uravuze ngo ibihano by'ibindi bihugu. Reka nsubiremwo iyi titre, haravuze ngo ibihano by'ibindi bihugu. Hanyuma rero reka dusome umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere uravuze ngo ibihanurirwa ubutayu bw'inyanja, nk'uko serwakira yihuta inyura mu gihugu cy'ikusi, niko ibihanurirwa biza biturutse mu butayu mu gihugu giteye ubwoba. Umurongo wa kabiri uravuze ngo ibyerekanwe bikomeye birampishurirwa, umuriganya arariganya n'umunyazi aranyaga. Yewe Elamu, tera nawe Bumedi, bagote gusuhuza umutima kwabo guse ndakurangije. Ahantu sinzi ko muhumvise neza, reka umurongo wa kabiri musubiremwe neza. Ibyerekanwe bikomeye birampishurirwa, umuriganya arariganya n'umunyazi aranyaga. Yewe Elamu, tera nawe Bumedi, bagote gusuhuza umutima kwabo kose ndakurangije. Umurongo wa gatatu, nico gituma ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye uburibwe, ngafatwa n'umubabaro nk'umugore uri kunda. Ndababaye bituma ntumva, ndihebye bituma ntabasha kureba. Umurongo wa kane uravuze ngo umutima wanjye urasamaguza, gukangarana kurantera ubwoba, kurantera ubwoba. Umugoroba nifuzaga wampindukiye guhinda umushitsi. Umurongo wa gatanu, batunganya ameza bagashiraho abarinzi, bakarya bakanwa. Yemwe batware, nimuhaguruke musige ingabo amavuta. Uyu murongo wa gatanu ndawusubiramwo neza, wewe unteze amatwi uwumve. Umurongo wa gatanu, batunganya ameza bagashiraho abarinzi, bakarya bakanwa. Yemwe batware, nimuhaguruke musige ingabo amavuta. Abatware ngira ngo n'abantu bayoboye abandi, murabyumva mwese. Reka dukomeze umurongo wa gatandatu. Ariko iri jambo riravuze ngo batware bahaguruke basiga ingabo amavuta, ubwo bitegure. Umurongo wa gatandatu ngo kuko Uwiteka ambwiye ati, genda ushireho umurinzi aze kuvuga ico yabonye. N'uyu murongo wa gatandatu ngomba kuwusubiramwe ngo abantu bawumve neza.
ngo kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. Ubwo twumvikane neza, uyu murongo wa 6 uravuze ngo habeho abagabo bo kubihamya, bazahamya bakavuga ibyo babonye Uwiteka agiye gukora. Nico uyu murongo wa 6 uvuze. Umurongo wa 7 uratubwiye ngo nabona umutwe w'ingabo cyangwa abagendera ku mafarashi bagenda ari babiri cyangwa abagendera ku ndogobe cyangwa ku ngamiya azahuguka yumve neza cyane. Umurongo w'8 ngo nuko avuge nk'intare ati nyagasani mpora mpagaze ku munara w'abarinzi, ku manywa nkajya ndara kw'ijoro ndi ku gihe cyanjye. Umurongo w'9 none dore nguriya umutwe w'ingabo zigendera ku mafarashi n'abari zigendera ku mafarashi babiri. Arongera aravuga ati i Babuloni haraguye n'ibishushanyo bibajwe by'ibigirwamana byose biravunaguritse bigeza ku butaka. Uyu murongo w'9 tuwusubiremwo. None dore nguriya umutwe w'ingabo zigendera ku mafarashi babiri. Arongera aravuga ati i Babuloni haraguye n'ibishushanyo bibajwe by'ibigirwamana byose biravunaguritse bigeza ku butaka. Umurongo w'10 yewe waguhura kwanje we nawe masaka yo ku mbuga yanjye. Ibyo numvise biturutse ku Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, nibyo bambwiye. Umurongo w'11 ibihanurirwa iduma. Hariho impagarara ari Sayiri ati wa murinzi we ijoro rigezehe, wa murinzi we ijoro rigezehe. Tuwusubiremo umurongo w'11 ibihanurirwa iduma. Hariho umpamagara ari Sayiri ati wa murinzi we ijoro rigezehe, wa murinzi we ijoro rigezehe. 12 umurinzi aramusubiza ati bugiye guca kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Nawe ndawusubiramwo w'12 umurinzi aramusubiza ati bugiye guca kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza muze, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Imana yacu nishimwe cyane. Niri jambo ry'Imana kuri wewe udukurikiye, niri jambo ry'Imana Imana yantumye kuvuga. Turumvise amagambo akomeye avuga ku mutwe w'ingabo, amagambo avuze no ku batwari. Aya magambo avuze ku ngabo zigendera ku mafarashi ndetse n'indogobe. Iri jambo riravuze ibintu byinshi. Iri jambo riravuze no ku murinzi. Iri jambo riravuze ngo uwushaka kubaza hageze ko abaza. Umurinzi abajijwe ibibazo
yewe wa murinzi we ijoro ubona rigeze he? Umurinzi arasubiza ngo bugire bwire kandi bwongere buce, ubushaka kubaza nabaze. Tugeze rero ku kanyuma birarangiye, ubaza nabaze kuko tugeze ku kanyuma cyangwa se aho twita ku musozo. Ijambo ry'Imana ni ukuri iteka ryose ntiribesha, ibico ryavuze naho cotinda amaherezo kirasohora. Twumvise ngo ingabo ngo ziraje, ndetse ijambo riravuze ngo abarinzi nibahagarare babe maso, ngo kugira ngo bitegereze barebe, bazabare inkuru, bazavuge ibyo babonye. Nukuvuga ngo abarinzi barahaguruka barahagarara, baravuga ngo dore ngizi za ngabo ziraje, ngo zije ku mafarashi, ngo ndetse zije no ku ndogobe, kugira ngo bazabone icyo kuvuga ku byabaye n'ibyo babonesheje amaso. Imana idufashe cyane. Izi ngabo rero nakunze kugenda mvuga igihe kirekire, mvuga ngo hari ingabo Uwiteka yohereje mu gihugu cy'i Burundi, zije guhora amaraso y'inzirakarengane. Abantu bagiye bicwa, abandi banyuruzwa, abandi bahohoterwa, gufungirwa ubusa, kuzira ibitekerezo bya muntu ku giti cye, kugenda umuntu azira uburenganzira bwe, mbega n'ibindi byinshi bitandukanye, abantu bakarengana. Imana yakomeje kumbwira ngo ninsemerere mbabwire ngo rekeraho, nimureke ibyo bintu, va muri izo nzira, Uwiteka mumugarukire nawe bagarukeho kandi abagirire imbabazi. Abantu benshi bagiye batwita abasazi, abateka mutwe, abantu bavuga ibidashoboka n'ibitabaho, ariko dukomeza gusemerera tuvuga ngo nyamuneka nyamuneka nimugarukire Uwiteka. Uwiteka avuga atya natya, ariko abantu ntibabibabara, ntibabyitaho, ntibanabyumva, ndetse ntibanabyemera. Nakunze gukoresha ijambo rivuga ngo rero abantu nibatemera kubw'amagambo tuvuga, bazemera kubw'ibikorwa. Hageze aho Uwiteka rero ashira mu bikorwa za ngabo twagiye tuvuga, ngizo Uwiteka ayongeye kuzivuga, aravuga ngo noneho nibahagarare bazabe abagabo bo kubihamya. Imana idufashe cyane, bazavuga inkuru z'ibyo babonye. Umusibamyi ngo ahagarare yitegereze, ngo ngizo ziraje, zije ku mafarashi ndetse no ku ndogobe. Imana ishimwe cyane. Izi ngabo nta muntu wo kuzirwanya ngo zishobore azaboneka. Izi ngabo ziteye ubwoba kandi zirakomeye, zifite imbaraga kuko ari ingabo zoherejwe n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ingabo rero z'Uwiteka nta muntu yazigwanya ngo azishobore, kuko zije gukora akazi zatumwe kandi zahawe n'Imana. Ntabwo ari ingabo z'umuntu ku giti cye twakunze kugenda dukomeza tubibwira abantu. Izi ngabo zarateguwe, izi ngabo zarateranizwe bihagije, kuko Imana yakomeze kuvuga ngo nimureke, yemwe bantu nimureke ibi bicumuro, nimureke kwica, nimureke gusahura, nimureke kwiba, nimureke kurenganya abantu. Amaraso yakomeje gutaka imbere y'Uwiteka Imana. Ndavuga amaraso y'inzirakarengane yagiye ameneka mu gihugu cy'i Burundi, abantu bicwa barengana. Imana rero yarakomeje gutanga ubuhanuzi bwo kuburira abakora ibisa na bene ibyo, baranga kumva ntibanabyemera. None Uwiteka aje gushira mu bikorwa, aje gutanga ibihano ku bantu bose banze kumva. Ni ku mugoroba burije bwongere buce, noneho buririye bande burakera bande. Buririye abantu bose bakoze ibyaha, bakoze ibikomeye kandi bizira, Uwiteka yanga urunuka, ariko burakeye ku bantu bumvise ibyo tuvuga bakabyizera kandi barabyemera. Burakereye uyu muntu w'umugororotsi cyangwa se umukiranutsi, uyu muntu yumvise ijambo akaryumvira akanarishira mu bikorwa, uyu muntu buramukereye. Numva umpamagara ari sayiri ati mushibamyi ubona ijoro rigeze he, bugire buce kandi bugire bwire, bugire buce kandi bugire bwire, ushaka nazabaze. Imana ishimwe cyane kandi habwe icubahiro. Iyi Imana ivuze iranakora.
iyi sezeranye iranasohoza. Ni Imana ishoboye byose, ariko icyayinaniye ni ikintu kimwe cyonyine, ntabwo kirenze ikintu kimwe. Ikintu cyananiye Imana ni ikintu cyitwa kubesha. Imana itubabarire cyane, Imana idufashe. Abantu batumviye iby'Imana yavuze bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ni ku mugoroba harageze, ni ku kanyuma, ni ku munota wa nyuma, birabaye nta rindi subiramo. Amagambo ashize ivuga. None ko twababuriye mukanga kumva, mukatwita abasazi, mukadupinga, mukadusuzugura, murajya hehe kw'ingabo zije ku mafarasi no ku ndogobe? Kandi izi ngabo ko zikomeye, Imana ko ikomeje kumbwira ngo zirakomeye, zifite ibikoresho karuhariwe, nta muntu uzabasha guhangana nazo, biteye ubwoba, birakomeye. Murajya hehe? Uzaba ari umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba ku bantu bose basuzuguye. Ndakomeje kukubwira ngo wowe wumvise niwemera ugapinga, ugasuzugura, ukanatukana, ubonye ishano, ibara rirakugwiriye. Nidufashe cyane. Izi ngabo ziraje ku mafarasi mbere ngo y'umuriro, niko Imana yambwiye. Izije ku mafarasi, ndetse hari izindi zije no ku ndogobe. Abantu nibahagarare babirebe, bazavuga inkuru z'ibyo babonye, niko ijambo ritubwiye. Imana itufashe cyane. Ndaririra abantu bose banze kumva, banze kwemera, banze kwihana. Reka mbabwize ukuri, ikosa si ugukora ikosa, ahubwo ikosa ni ukurikomeza cyangwa se kurisubiramo. Gutenda kosa siyo kosa, gutenda kosa siyo kosa, kosa ni kurudia kosa. Aka kantu reka ngasubiremwo abantu bumve Igiswahili babyumve neza. Gutenda kosa siyo kosa, kosa ni kurudia kosa. Ikosa si ryo kosa, ikosa rikomeye no kurisubiramo. Imana idufashe cyane. Abo kuzabara inkuru bahagarara habona, abashibamye cyangwa se abarinzi bahagarare bazabe abo kubara inkuru. Niba bazarokoka bakabara inkuru, bakavuga ibyo babonye, niko ijambo ritubwiye muri Yesaya ibice 21 uhereye ku murongo wa mbere ukageza 12. Erega turi abana b'abahanuzi, kandi biturimwo ntibitwemerera guceceka. Ntabwo bitwemerera guceceka, iyo ivuze turavuga. Imana ishimwe cyane. Izi ngabo twakomeje kuvuga, izi ngabo Uwiteka yakomeje gutangaza, amaso yanyu arabibonye. Kandi wewe wanze kumva, wowe wapinze, wewe watukanye, ugatuka intumwa n'abahanuzi, kuko twakubwiye iby'Imana yadutumye kuvuga, ukagerekaho kudutuka no kudusuzugura. Ntabwo Imana izakwihanganira. Imana ikoherereje ingabo zo kugushyira mu gihano, kandi izi ngabo ntizizakubabarira, kuko Imana yarambwiye ngo nirubura kigongwe, ndetse n'abandi barabihamya. Ntabwo ari nje ngenyene, abahanuzi Imana yatumye ni benshi, kuko Imana ntivuga rimwe. Kandi kugira ngo yemeze abantu, iyo itumwe ntibamwemere, iratuma n'uwundi, ikongera igatuma n'undi, ikongera igatuma n'undi, turenze umwe, turenze babiri, turenze 10. Ariko mwaranze kumva. Izi ngabo nirubura kigongwe, niko zitwa, nta mbabazi. Ndabivuze Imana yambwiye ngo genda ubambwirire bwa nyuma, ubambwirire ngo bibashitseho, bibabayeho, bibagezeho, nta kundi. Imana yamaramaje, irahagurutse gushyira mu bikorwa. Imana yambwiye ngo genda utangazira ijambo, abatware babimenye, abandi bose babimenye, abayobozi babimenye, buri muntu wese abimenye. Imana iravuga ikanakora, iyi sezeranye irasohoza. Abantu benshi bagiye bambwira ngo byaratinze, uri umubeshi warabivuze ntibyasohora. Ubu noneho ko bije byihuse, uzavuga iki? Uzabivugira he? Uzaburi hehe wewe? Wewe wakomeje gupinga, wewe wakomeje gutukana no gusuzugura, wewe uzabivugira he? Ubudongera kuvuga iki? Uzabivugira he? Birabaye amagambo ashize ivuga, Uwiteka arambiwe agasuzuguro, arambiwe akarengane, arambiwe no kutumva kwanyu. Imana itugirira neza, abayumviye
muhumure kandi mureme. Imana ni umubyeyi, Imana ni byose, irashoboye kandi ishoboye byose, ntishoboye kimwe. Wewe wumva nta rubanza ufite, nta mutima ugucira urubanza, ndaguhumurije, uhumure. Ntabwo Imana igutumyeho izi ngabo wewe wayumviye, ntabwo Imana igutumyeho izi ngabo, kuko Imana ntihana batacumuye, Imana ntirenganya. Imana itumye ingabo guhana aba bantu bahagararije Imana, banga kuyemerera, banga no kuyumvira, banga gukora ikibasaba. Abo ngabo nibo yoherejeho izi ngabo, ariko wowe wayumviye ugashyira mu bikorwa, Imana izabana nawe. Ntabwo Imana ibuze uko ibigenza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Imana izagukinjisha, Imana izaguhisha wewe, Imana izareba ukuntu iguhisha, izareba aho igushira. Imana ifite imbaraga nyinshi. Undi yaravuze ngo n'agashishi k'umukara munsi y'igitare cy'umukara imenya ibyako byose. Imana irakuzi kuruta uko wiyizi. Imana irakuzi niba warakiranutse, Imana irakuzi niba warakiraniwe, Imana irakuzi niba ukora ibyaha, Imana irakuzi niba ukora ibiteye isoni, Imana irakuzi niba ukora ibihushanye n'ubushake bwayo, irakuzi. Nawe wakiranutse irakuzi. Uhumure rero, Imana iraguhumurije wewe. Ntabwo Imana izahana batacumuye, ariko nagira nkubwire ngo wewe wanze kumva no kuyumvira, Imana nta mbabazi aka kanya ikigufitiye. Imana ije gushira mu bikorwa, ikugejejeho ibihano byawe kuko wanze kumva. Ariko Imana yarambwiye ngo abayo irabazi kandi yabamenye kera. Abayo rero muhumure kandi mukomere. Imana ije kubereka ko Imana yakoranye namwe, Imana yabagiriye neza, Imana yabanye namwe, kandi no muri ibi bihe bitoroshe izakomeza kubana namwe. Imana ihabwe icyubahiro.